Papantayo manen, mangan. Papang kami jay Cheongdam. Napanami datayin 2 weeks ago, subli kami. Kami na imas. Nung nagadayo, kasla probinsya, di papanami, kinina ki di shit. Paglaki din ta, tigayom ko nga mo nag-drive. Tano, awang ko matigayom ko nga mo nag-drive. No, alak, saan ay mapandi jay. Yamot to. Tayo naglamot. Wala po ni ang pulis. Nala, pulis. Nala, sinungatan na tayo. Wala po. Ang walang sawang Cheongdam. Kami po'y nagbabalik kahit na may snow. So what? Basta lamunan. Shit, let's go! Ano ba nga kaagaala dito ni? Kita nyo niya nga ti order dito ay basic. Taji basic mano ba? 38 bucks. No gold, 75. Oh, kinas mo nang inawa niya. Ngamdi platinum dan isang agasot. Oh, shit! Try kung tuman data one time. Nun to medyo nakalawag-lawag tayo ti panagbiag. Nung dama ti kwarta tayo basit. Itry taman data sa agasot. Ngam tatangal daw, basic tayo lang ta. Grigrigat, amoy mutan. Dati jikayim ko nga naoperaan. Pinagkulang umatayan ka na biag pa mo lang. Datadan. Ala, sige, panalpaakan ti. Makan, ala niya pa. Sige, datan. Dakarni mine, dapat ti gulay ni mo. Sige ko, ala. Dapat mais na ni, dapat sopas. Nyata, tinola, minusinigang. Lamo, dorbab, why not? Sige, go. Agluto tayo, ti makan tayo ni, makapaulak mo. Isungur nga pimanaw tayo, jibalay tayo, rimwar tayo, tambadi tayo, kayat nga gluto. At mga datoy tayo Korean, si tayo mo ladag gluto, ti kanan tayo, ginas nakidig pa, glalaok, animal shit. Kaya naimas natin, dyan muna natin, manok sa dato Tempura din rice, anong tawag? Rice cake. Hindi na ganap poke, hindi poke, ano pangalan niya? Tukboki, akala ko puki. Dapat pansit mini, birthday na jigayam ko nga dati ni Jacob Opera. Birthday na happy birthday. Dati lang tayo pa nagpansit na no long life. Jacob Opera na nabiyag pa imot. Ay na, so nga long life na talaga. Ang laki tao ni dati lang tingtod da nga letos ni taltalo. Nalapo. Apay grigrigat dan samot to. Galing-galing ng mga friend ko magluto. Salamat, be. Ito lang Sinigang ba to? Tinola? Ano to? Papaitan? Ano to? Soybean soup kano. Ramananday man naimas. Medyo maanghang. Ito wag ipuwash, be. Mataya ko, nunagasang. Very, very raw. Mangantay di pansit. Tapno, pansit kin karne. Naimas talaga dito yung Cheongdam. So nga, uray nakadadayo. Bisbisitaan mita, naimas nga talaga. Part of the Kung mo nagagsiit, iti imas na shit. Tapos, tinuman tayo, Milky's kunana. Ang kabil ko dito ni awanin na aramid ko nga dorbab. Dorbab dito, dorbab doon. Dorbab everywhere. Kasi talaga, iti life, iti managlamot. yan, tsaka tonso sa Dito ni beef, soy pickle, in sausaw tayo dyan may isang sausawan na nag-imas Intero. Tumiriter, tituldi ko, tiimas na. I-try tayo mo dati mais na ni, pugitan tayo tanapudo. gusto natin. Ba yung sarap ng mais? Baka kunayo nga, karni lang, tikang ka namin dito. Haan, ang damo salad mini, basi nga lang. Ta syempre, the priority mi dito ko karni. Kaya na dapat iti kimchi, o diba? Diba kimchi drag queen yun? Sarap, kakainin. Sarap talaga siya. Ala ni natudtudanon. Yun. Messy. Masabal ko tikwa. Dinangda. Sus. How's everything so far? You have such good food. Sorry? Seriously, your food is so good. There's another Cheongdam up north, right? Yeah. Not the same. It's not the same. I'm telling you right now. It's much better over here. Yes. We live so far from here, but we come here just for this. It is so good. It's better than up north. Is it operated by the same people? Yeah. Same supplier? Yeah. I doubt that because this one is much better. I'm telling you right now. Exactly same. Seriously, but why is it much better here? It is so good. Oh, Really, it is so good. thank you so You're much. welcome. Enjoy. Ngaling English so kinay. Libo sa anak English jay, animal shit, pak shit. Nagaling ni Gileto, sinaramid ko nga pala. Sana ito yung iwa. Dapat takoyaki ni Tako na yaki pa, ew.
Nagpansit tayo man ni pansit ka na samit. Sa ating kanti, karne. Siyempre, alam naman pansit, awang karne na, mali Diyan mo no da mangugyo, nga madati ubing agsang sangit, nagriri. Makaasim mo, ito nga po. Padidin nyo gamin, tapno sumarnang, di sangit na. Ibalo tayo tigulay, tapno mangantay mo, tigulay. Tapno, baka kung na yung karne nila, tikang kanok ko, very wrong niya. Nagimas niya, gluto ka sa mundo kartiban na jay karne. Sa mundo lamunan, ay, doorbab kung doorbab. Mausok siya, ha? Wow, my God. Naramanan tayo dati manok da. Dimas, sarap. Thank you. Thank you. Mga judi ay, jubing sang sami. Look. Nabsog ako na po. Ang kukayan. Napo, Diyos ko. Ala, jubing. Sangit na sangit. Diyan mo ng mga gyo. Pero, di karabukod na wana. Nabsog ako. Apo, nung nagimas na. Diyan lang ka. Nabsog ako. Ako kayo mga nun. Eat all you can angam? I can't anymore. Eat all you can't. Ay, wow, may happy birthday. Ano yan, cupcake? Ang cute naman. Happy birthday, dear Ina. Happy birthday to you. Ang sweet naman nila. Nagbigay sila ng fork. Fork. Fuck-fuckin mo yung cupcake mo, go! Naraman ng time mo. Dati cake na ni What's that? Caramel? Yeah. That's good. May sapit na imas ka talaga. Gia, sarap. Tama. Gimas. Be, naalala ko, Semana Santa pala sa Pilipinas. Ano yung Good Friday sa Philippines? Mali ata yun. What is it? Semana Friday? Semana Friday. Be, nagkarne tayo. Di ba bawal? Hindi pa naman Friday. Well, hindi pa Friday here. This is Thursday as we're filming this. But still, bukas pa lang. Pero may balak na tayong kumain na naman bukas eh. Alalagot. Eh di, fish. Fish bukas sa farmer's market. Fish and chips. Fish and chips. Okay, fine. Alalagot. Okay na. Semana Santa kami di Pilipinas. Nagkarne kami. Ko, mananungay. So, tiyadda ka lang naman hamong alamunan. Siyempre, kasi talaga tibiyag na ti Dorbab. Lamot kong lamot. Diyos ko, nabnabsuka. Nyamot din. Be, nabusog ka ba? Sobra. Hana maka-stomach ina ta. Di stomach ko ka, out mo tan. Awan. Daktakal mo di stomach ko, di susok. Anima. Malpas tayo nga mangan. Papantayo ag Sephora. Milk makeup. Tanga tagatas na datoy. Kita nyo man na mabalin.